Ni gatho cia mwanya mwiroreri witu wa Jos Kenya TV orege thiini wa ceceni ino njitikiria ngunyiti ogani nigetha tugethi na mbere gukumenyithia mohoro mothe maria marahanika thiini wa nenda citu cio kinyaniria na riu haha mwiroreri kuria mwena wa Facebook no ndeto ya mundu gwitwo Samidoh ni ukirikane wega the go to wife wa mundu gwitwo Samidoh oikaine ta Eddy Nderitu ni akinyire kuria mwena wa UK kana tukiuge kuria mwena wa thi cianja okuria amukirirwo ni muratawe oikaine ta Banis na Banis uyu mwiroreri we urakorwo kiuria Banis hihi no Banis ni murata wa mundu gwitwo Samidoh na urata wao ni hau gafere ni kwani na speculation kule nende cio kinyaniria speculation ici kana rumors ici ciakiugaga ate Banis aradate na mundu gwitwo Samidoh ndeto iya hau baadaye ciokire gukorwo cikimenyekana cikionekana uhoro cio ndware wama ni undu Samidoh na Banis no arata na arata au ndugu wa kiroho kana ukiuge urata tu wa kawaida na kiugitumi gya gukiuga uguo ni tondu mundu gwitwo Eddy Nderitu the good wife nionekanire gukinya kuria na gutiri uri ungikorwo githi kwi side chiki yako na mukahota guikara kahinda kau gothe na ukiririkane hau agithire na ciana cia mundu gwitwo Samidoh na maundu mangeta macio na tugikiona ginya muthenya wa Father's Day ni akihotire gukorwo akiandika ndomereri na ndomereri ondakorirwo ngiguthomera no mwiroreri ni ngwenda ngorwo ngikuririkania ati kuria nenda-ini cio kinyaniria Eddy Nderitu the good wife to Samidoh ni andikire kaujumbe fulani mwiroreri na kaujumbe gaka aikorwo gakirehe ciuria nyingi muno kai akiugiria atia akiugete atiriri you don't have to prove anything to anyone, put God first, make your moves, keep focus and continue to build, nothing but prayers. Akiugete ate ndofataire kuhakikisha kana go prove anything kwi mundu wothe no kiria gufataire ni gwikira Ngai mbere na kurora moves ile ciaku kana steps kana nyayo ile ciaku rakihura na ukorwo we focus nigetha kuhakikisha ate maundu maku ni marakorwo memega. Ndeto ici cia mundu gwitwo Eddy Nderitu ciokite hindi iria kuonekanite ati Eddy Nderitu ndakorirwo akigwish mundu gwitwo Samidoh one on one kana directly ati kana ndakorirwo akigwish mundu gwitwo Samidoh directly hai muthenya wa Father's Day no ni akiugiria atiriri for the spirit God gave us does not make us timid but gives us power, love and self discipline. Akishoka akiuga 2 Timothy agikoti 2 Timothy 1:7 akishoka akiuga happy Father's Day no da gwishire mundu gwitwo Samidoh directly ati happy Father's Day. Alright, orocio ni ukwi wakirehire ndeto nyingi muno na post iyo igikorwo na maundu maingi muno na gikorwo na likes nyingi muno no gitumi kio ndu uyu wothe ni ngwenda mwiroreri ngoro gikwira kindu kiria Samidoh akorwo agipost muthenya wa mothe kiria giagituma fans aingi muno makorwo makiarereria ndeto ino makionaga ati kwahota gukorwo na separation kati ya mundu gwitwo Samidoh na mundu gwitwo Eddy Nderitu niki thiini wa ga video karia mundu gwitwo Samidoh akorwo agishare thiini wa Facebook stories yake karona ni atiriri ni karwimbo karia gakoretwo kakena ndomereri ndito na ohinge yothe mundu agithi gwikaga video fulani aroraga message iria arakorwo agishare out there to the public na ndomereri ino kana rwimbo ruru waorora ndomereri yake na nego quote mwiroreri ujumbe wa rwimbo ruru rukonekanaga Samidoh akina atiriri nie ndiendaga urimu njaragia kiria kingoro-ini yakwa wenda kumena we umene tu tondu ndire wanyu na we ni ndugu turi nayo ya kiroho no ti ya kimwiri no ni wahitiria na guthukiria igongona riakwa. Icio ni kati ya message iria kana ni kati ya ujumbe uria uma thiini wa rwimbo ruria Samidoh aigwikire akeina thiini wa Facebook stories yake. Ukirikane o hindi ino ni kuri na maundu maingi muno maria marahanika kati ya Samidoh na Eddy Nderitu o hau ri mwiroreri ni ngwenda ngoro ngiguthomera kiria Banis akorirwo andika Banis Saroni kwi muthenya ucio wa happy Father's Day ni akorirwo andika ka ujumbe fulani mwiroreri na ka ujumbe gaka ukite akauga atiriri
Our Father's Day starts early. No matter how old you are, the love of a parent is always very special. When you are loved by your parents, you need to feel the love. Even without them telling you, they do. You feel the love. Our today's generation, our kids are wounded because of our selfishness in times of separation. In times of separation, we focus on us and forget our children's feelings. Agashoka agatag modo gwito Eddy Nderitu. Niki, gwenda tucokere hamwe rori. In our today generation, our kids are wounded because of our selfishness. In times of separation, we focus on us and forget our children's feelings. Agashoka agatag modo gwito Eddy Nderitu. Niki gwenda tuyuria atiriri, hihi niki akorirwo gitag Eddy Nderitu? Todo haha ni agitanjite maundu ma separation na agakiuga ati ni magwenda makorwo makiriganirwo feelings cia ciana ciao na go focus nao ene matakorora feelings iria mara focus nacio. No mwiroreri we ni gwenda unjire ureciria ate wigie maundu maya ma Samidoh na Eddy Nderitu? Hihi ni separation yake hanikire na Eddy Nderitu agitigira mundu gutokare Nyamu kihiko kiu kana gwathiria atia? Todo Eddy Nderitu ndakiri arauga kana ni agucoka Kenya kana ndagucoka, na tutikire turona any signs cia kuonania ati ni agukorwo agicoka guku Kenya. Na hau kiu nikio gitumite gwakorwo na ciuria nyingi muno ciuria iria itahotete gucokio ni muingi. Na ga video kare ndagikorwo ndakwira mwiroreri, ga video kau ni gakirehe ndeto nyingi na cia gituma cikorwo cikiario kuria nenda-ini. Nokio ya Kenya na matikiaga cia kwaria. No thiini wa post ino mwiroreri ri ni ngwenda ngoro giguthomera comments kati ya comments iria ciari haha, na kuga hakauga atiriri, I admire your friendship and may our Almighty God bless it in Jesus' name. All right. Bani Saroni, you are such a rare gem, one would get. If all of us had friends like you, we would have gone far. Bani Saroni looks so young. This is what we call okay. Thank you Bani Saroni for loving our girl. All right. Modo to Eddy Nderitu ni modo uri na following nene muno mwiroreri, na following ino ni following igitumite agakorwo na kwendo muno ni muingi na maundu mangi ta macio. No kati ya maundu maria gwenda twaririe thiini wa comment section na ni gwenda ujire ni ati, what do you think about Eddy Nderitu and Samidoh? Because right now ni kama wameanza kurushiana deto, ni mabia gushokaneria deto, uyu agaikia uyu agaikia uyu agaikia uyu agaikia. Na ungiona kati ya maundu macio mahanikite uguo no nginya hena kindu kiuru. Njira thiini wa comment section tuonane kahinda kangi gatari karaya.